Haina hai jotono khulumaya pharu miyawo Facebook live ni bisinti ang joto sini samaspati Hoda okra je chieftains tongnai rokno ang request khaimani network problem mani bagwi haina hai ang tini teiwaisa clarification khainani bagwi tini ni roni bwskango haina hai phaipika puilaw khulumaya pharu sini hasteni joto lukurokno chini bubagra ni netrite je prosang power of hayu aproni simino chini bubagra chini community based development khainani bagui tei chini community no strong tei united khainani bagui chatiok mani puilao sung step nakha chini somas roni bagui sung no CPM ni amolo chini samaspati rok chini Hoda okra rok nini tamasnai rai tongnai rok nini kasko tongnai rok boroni kuno important rojaya jorao village committee ni member rok chairman rok sipo rok o jorao hangke important mako pheba chini bubagra phaimani yagolo chini bubagra wansokha je chini community ni head rok no important rok hangke chini jati chini Dopha ni sonman barenai hinoi poilao chini samaspati rok chini chieftains rok no sonman ronani bagui honorarium rowani starting khaika titi ADC प्रशासन ने बखागै बरनो मानलि 5000 खलायै रजाखा ताबावबो रजावै दंख बनिया गलो ADC हेडक्वार्टर मेन चिनि टिटि ADC खमलं जागावनो जाते अरो जागा चिनि कम्युनिटी नि जतनो अफिस बरनि कम्युनिटी हॉल बरनि स्ट्रक्चर जे सामंग तांनानि बागै सोसाइटी न दफानो बसकां आगौ रनानि बागै जे सामंग तांमानि बागै कायसा बरनि community ni kaisa office rok tangmanai jat hai hinai titi ADC headquarter khumlungo joto community non jaga pakha nge hai khene chini somas no chini bubagra important roi bwskango agorona ni bagui community based development khaina ni bagui chatiokha tabo chini bubagra chungno dage kha chini titi ADC no dage kha jate community wise community based development project khaima natui hani bangoi chini bubagra dage kha je borokno khainani nangnai hinai o khainani bagoi no ang joto hasteni chini samaspati rok je joto chini community tiprasani bisingo je community tongnai ni head rok no chieftains rok no ang media ni bisingtui komongnani musugo je nironi community ni development ni bagui rongina ni community hall mau nini kaisa Hoda ni office ngui man society ni head office ngui man oma hajak project khaine ni musuk tong khainke chini titi ADC headquarter ro proposal submit khaine ni thung within 15 June ni bisingo boni yagolo chung bono estimate khaironai estimate khairobai busu fan nang omoni hisabai chung joto community no no asung samang khaine ni bagui saktarnai chini bubagra omono message ronani nayo je chini somas chini Dopha agognani hinke je janja community no buskang agorunani namo aro shiksha khetro phane development ngui man bani ni tabok je Sinai chini tiprasar drag by gadalai tongmani boni against samang khainani bagai organization ni kaisa institution ngui mana pheba chini somas poti ba chieftain boroni bisin tuino amo recommendation ma phainai je sector wise ya kami luku bahai kia community chief ni bisin tuino amo proposal phaikha hanke community ni development ni bagai titi ADC hafang jeng chatiok nai bono message ronani bagui no ang nironi bwskango ma phaikha hani bangoi haini hai nirono joto no khulumaya pharui ani kok orono ma thaka khulumkha